Ano mo pero? Oke, sebagai lagu tembang terakhir dari kita, Ang taho na nagdrakrokan. Opal Trio di sini, Oma terakhir Hian. Ada request dari di Papua ini, Mrs. Indah Burhombing. Dari Papua langsung ya? Iya, personel Senada Trio ini. Hola, lo tono kita transfer. Langsung bersama Mr. Nabalano. Udalani dodala si patamari mas turohaku mengalului na asing dia si pataro turohaku na uberegi torang Gabenang tadi konoku darana ubolusia marhusori di magasaroko lawo pajonong kokarai hapena manong dona jumolo siarang lawa pajonong kolautusi alay salpu magarang tinggal orbuk nama jalan salpu manatiun nangalam namara yeah 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 oh. La 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 yeah 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 oh. La 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 si pataro turohaku nahu beregi torang gabenang tadi konoku darana ubolusia marhusari di bagasaroko Lao pajonong kokarai hapena madam dona jumolo siarang Lao pajonong kolautusi ayo alay salpu magarang tinggal orbuk nama jala salpu manatiun nagalam namaro alay salpu magarang tinggal orbuk nama jalan salpu manatiur nagalam namaro yeah 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 oh. La 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 la
Oke, thank you. Kita Langsung. kembali. MC. So ini masuk sa kami Kur Ama.